afternoon, it's me again, and for this video, we will be squaring a monomial. Proceed tayo sa example number 1. Okay, in number 1, kanang 4 to the power of 2, pwede na siya isulat as like this, 4 to the power of 2. Ang pasabot ana, si 4 i-multiply by itself twice. Bale, 4 times 4 times 4, you have 16 ang answer anak niya. Or, i-reason ako ha, i-reason ako, the answer now is 16. Or, naana siya, kanang base nga 4, naana yung power nga 1. Bali, mahog na i-copy lang ang base, and then katong power bitaw nila, i-multiply. Ang power 3a o kanang power sa gawas, i-multiply lang. 1 times 2, you have 2. So, mo itong naing ato. Equals. Ang pasabot ng 4 to the power of 2, that is 4 times 4. And the answer is 16. Let's have number 2. Equals. Isa naman dyan naka-term sa sulod kay kuan man, monomial man. So, copy lang na mo si x. Unya ka na si x, na siya power niya 3. Naapagay power sa gawa. So, unsaon ang duha? I-multiply. Parehas aning 1 times 2, you have 2. Multiply po ta 3 times 2, you have 6. So, the answer is x to the power of negative 6. Di ano ta sa baba. Dili lang ta musumpay dire. Dire ata sa baba. Equals. Una ta copy ni A, paghuman, power ta. 2 times 2, you have 4. Paghuman, copy si B. Si B na ay power na 2, i-times lang sa gawas na power. 2 times 2, you have 4. So, ang pag-multiply ani, the answer is, or ang pag-simplify ana, the answer is A to the power of 4, B to the power of 4. Let's have number 4. Equals. Copy lang sa hadigid biya ang coefficient. 5. Na anay 1 diha nga power, 1 times 2, you have 2. Pwede ragod po i-25 na diretso kay 5 to the power of 2, that is 5 times 5, you have 25. Pwede ragod i-diretso. Copy si x. Pagkahuman, ang power to power dahil 4 times 2, you have 8. Not yet simplified. Kaya naapay coefficient is simplified. 5 times 5. Kanang 5 to the power of 2. That is 5 times 5. 5 times 5, you have 25. Ayaw na po, Mary, ha? X to the power of 8 is the answer. 25x to the power of 8. Number 5 equals. Take note. This is 0.7. 0.7, i-times ng 0.7 kaya ang power is 2 man. Pwede na po ipakita. 0.7 to the power of nanay 1, diha 1 times 2, you have 2. Y dahil ka ang y. Si y na anak siya exponent ng 1, nga di na ginapakita. 1 times 2, you have 2. Simplify pag yun na to. Kaya na pa o, negative. Negative na noon. 0.7 times 0.7, the answer is 0.49y squared is the answer. Okay, 6 equals. Pwede na gud siya diretso. Kaya ang power niya is 2 man. No? Pwede na gud na diretso. 3 times 3, you have 9. Sa baba ta. 4 times 4, you have 16. Bali, ang dagway ana, advertise ko ha, ang dagway ana, 3/4 to the power of 2. Ang dagway magud ana, ingani o, si 3/4 daw, kaduhaon. 3/4 times 3/4, yan. Kunya, ang pag-multiply sa fraction, taas times taas, baba times baba. 3 times 3, you have 9. Sa baba na po, 4 times 4, 16. Mo nang indiretso tag 9/16 diri. Kita ba? Okay. I-reason ako, i-reason. Balik ka dali 3 times 3, you have 9. 4 times 4, you have 16. Copy si M. And then, 2 times 2, you have 4. Okay. Now si X.
Na siya power nga 1 diha. 1 times 2, you have 2. So the answer is 9/16 m to the 4th x squared. Ma-reduce pa ba? Naaba tayo makita nga number nga ma-divide kang 9 kang 16. Wala na kasi 16 di man mabahin ng 9. Kanya kung si 9, mabahin siya into 3. Pero si 16, dili naman siya mabahin into 3 na perfect ang result niya. So this is the answer. Pwede po, or pwede ta mag-or ha. Tama na ni imong answer. Pero kung gusto jud ka nga ilahit na pud siya og dagway out. Dara, bar, copy ang 9. Tapad ni sa 9, m to the 4th x squared over 16. So nara sa imuha kung kani ba nga answer imong gusto or kani. Nara na sa imuha. Pero I suggest kanina lang kay basig mamali pa nung una og kuan nimo tupong-tupong. So that's it. Okay, let's have another example. Okay, let's have number 7. Pwede na ito din diretsoon. Kaya ang power dira sa kawas is 2. So, kaduhaon eh. Pwede rin na idiretsoon para isa na. Sa taas ta, 1 times 1. You have 1. Sa baba ta, 2 times 2. You have 4. And then, copy si A. And then, 2 times 2. You have 4. Multiply lang ang exponent sa copy si C. 3 times 2. You have 6. So the answer is 1/4, a to the 4th, c to the 6th. Ano lang. Or, kung ganahan ka, tama na niya, kung ganahan ka juga usbon mo ang answer, well, may problema. Ang kaning a to the 4th, c to the 6th, isa ka, a to the 4th, c to the 6th. Mangutan na ka, ma'am, asa ato suman. Nanay, diha, ito na ito na ipakita. Sa baba, si 4 na magita sa baba. Ay, gina siya isa ka, baba, gina siya permente. So, it could be kanimong answer, it could be nga ani nga dagway. So, yon. Linginan na lang na ako ni Diri mata nag-or. Equals. Napunta sa number 8. Ang power di sa gawas is 2. So, kaduhaon og times. Sige, 3 times 3, 9. 7 times 7, 49. Copy ang D. 4 times 2, 8. Copy ang D. 4 times 2, you have 8. Ayaw itong i-add. Palihog lang. So this is the answer. 9/49, D to the 8, D to the 8. Or, mo na ni answer ha. Or, kung ganahan pa yun ka nga, turuan ni siya sulat, may gusto kang nagwapa tanawon, kung bapahan po ka, ani nga forma, o buhata. Bar sa tauna, kana sinay na sa taas, pabiling gila siya sa taas, kani isa kani, dapat kang 9, b to the 8, d to the 8. Katong nasa baba daan, baba gito siya like 49. Yan. So, it could be kani mong answer, it could be kani. Unya, dili na nato ma-reduce ha, kay wa naman tayo makita nga number nga makabahin kang 9 o makabahin kang 49. Si 9 pwede mabahin kang 3, pero si 49, dili siya mabahin into 3 perfectly. Kana bitaw mo agyo labis, walang kulang. So this is the answer. Okay, for number 9 example, y a to the power of 2, ay sayon na yun na. Copy lang si y, and then katong mga exponent, mag-times by a times 2. Itapad na, pero unaha si 2. Unaha itong number nga mahog siya coefficient. A times 2, you have 2a. So, that's the answer. Ano siya sa yun yun?
Number 10 equals 9. Na siya power nga 1 diha. 1 times 2, copy ang 9. Or 1 times 2, you have 2. Pwede na good 9 times 9. You have 81. Pwede na good ka mo diretsyo nara sa imo ha. Copy ang y. Si y na exponent nga 1. Kada si 1, i-times kang 2. 1 times 2, you have 2. Simplify na to ni. Kaya wabiyat dahil na indiretsyo multiply sa 9. 9 times 9, you have 81. Sumpay y squared. So the answer is 81y squared. Last number is equals. Pwede ta mo diretso 2 times 2 kay ang power niya is 2 kada mo ang multiply. Pwede na po tagi-tagi like that. 2 ay power nga 1. 1 times 2 you have 2. Copy si m. Si m na ay power nga n i-times sa gawas. n times 2 unahan ni sulat ha, mura na siyang idikit. Idikit rin siya niya. Pero unahan ang number. n times 2, you have 2n. Simplify pa gina 2. Kaya wag pa man yung simplify o. 2 times 2, you have 4. Copy. 2n. So, yeah. That's the answer. 4m to the power of 2n. Dako-dako rin si 2n. Yeah. So, that's it. Thank you.